Ing lagyo ng ipampuning anak, ampuning banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamong Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. At kay kan timurin. Mayapayabak po, Mayapayabak po. at mayari na naman yung meto nga bulan. At sa tanag yung bayang bulan ing July, at first Friday, siyempre po yung kaya katang devotion, king sagradong puso, at makatudneman mo naman king piyesta ng metong kareng apostol ng apong Ginoo Santo Tomas. Bangkata bebe tayong matampang nga pagmasusyan ting banalay karisya, sisyan tala panginit pagkalungkutan ding kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulo king apong Ginoo. Ikang ginawang batong pamuntok kang Kristo, Ginoo makalulo. Pakalulu. Ikang kay kaming Ginoo at kay kaming Diyos, Kristo ko pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang mamali, karing alang kasalanan, Ginoo pakalulo. Pakalulu. Ing Diyos sa labos mayupaya, pakalulumana katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamo ngan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kabang parangalan may Tomas Apostol, busan mong paratiming atak man, ing sawp din kayang panalangin. May kabeke sana nga langanga, kapamilat na ning pamaniwala mi kang Yesus, at inggap ng Tomas bilang Ginoo. Ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Papamasang iba't king sulat ng San Pablo, kareng tao, Efeso. Kapatad, na kayo dayuan at taong iba't king aliwang balen, nune kabalenda kayo, ding pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad kayo naman baborang pundasyon ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapin i Kristo Jesus mismo. At king kapamilatana, miugne-ugne ing balang dake, ning edifisyo at maging templo yang banal. Uli na mo rin ning kayong pangayagong keyo.
Ikayuman, kambeda ring aliwa, maging metong kayong tuknangan ning Diyos, king kapamilatan ning Efeso. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Gumala ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap a balita. Gumala ko King mabilog ayato at panaralye ing maya pabalita. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa, puryanye ikayong sablang tao, keti king yato. Gumala ko King mabilog ayato at panaralye ing maya pabalita. Uling maragul ing lugod na kaya katamungan, at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Gumala ko King mabilog ayato at panaralye ing maya pabalita. Maniwala na ka, Tomas, uling ikit mo ko. Mapalad laret ang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay kante mo rin. bamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. Ligaya kay ko o Ginoo. Itomas ing mayaos kambal, ing metong karing labing adwa. Alayo inyang dinatang Yesus. Inya sinabi ra ding aliwang alagad kaya, ikit miyeng Ginoo. Nga nang may kibat Tomas, hanggang ko la akit ding bakas ding pako karing gamat na. At tatakiling taliri ko king bakas ding pako, at ing gamat ko king kataling di king ana, kumaniwala. Pangalabas ding wadong aldo, makatipon lang pasibay ring alagad king bale, at kaya beri Tomas. Makakabat na rin pasbul. Dapat linubi Jesus at tinalakadjabusal da, ing kapayapan manatili kay kayo. Nga nang Jesus karela. At saka na sinabi kang Tomas, lawan mula ring gamat ko, at itagil may kening taliri mo. Dala may kening gamat mo, at aplosan may katalandikangan ko. Nakamagalinlangan, maniwala na ka. May kibat si Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga nang Jesus kaya, maniwala na ka, uling ikit mo ko. Mapalad na rin ang maniwala ka na ako. Bistamad, era ko ikit. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Puriyan kay ko, Kristo. Mayapayabak pa si Bay po. At First Friday, makatudyapin ken piyesta na pong Santo Tomas Apostol. Ala tatang kamarero ng Santo Tomas ne. Ala yung image Santo Tomas. Ko ba nang malalyari king banwa pa siya makanya nila kaya may bibiruan ding at suking banwa na ring apostol. Siguro sabihan ng San Pedro kanyang Santo Tomas, sikat na ka na naman king yato, pagpiestara ka, honing in title mo ka rin, The Doubting Thomas. Ing mapagdudang Tomas, nga na, o yan yung lawe na rin tao kaya ka, king yato, kayong mapagduda. Uy ko, nga namang sigurong Tomas, nga namang lawe rin tao kaya ka, di may katatluming beses, liningad, ingapong Ginoo. Nya, potapong laweng kaya pin Tomas, makakadunos naman ni Tomas, misan niya may kamali, itang pamagkamali na yan, tatanda ng tamo. Itang kapal pa ka na, yang magrehistro kang isip tamo, samantalang may martirya pala kang India, baliyo po ita. Itapang metong ng kamal yan, yapang nga papansinan tamo. Itang rigong
Kahit ang misa na dapat mitipon-tipon na regla na alagad, absent siya. At karinya papepal tayo nga pong gino. Ting nga pong gino naman mo, tinay papenaya ni Tomas. Absent siya. Nya, ikay ko masyadong mag-absent po. Amis yung mga santing nga bagay. Ano pa ng Tomas. Pero iniri ko yung making image ng ine. O bala mo may naya klase. Kasi magduday eh. Pero nung pakitindihan tayo, Tomas, makapag-identify tamo keng bili na, keng experience na. Dahil na itamong ngayon kasalukuyan na as ng karakal ding fake news, as ng karakal ding mangawang istorya. Waring usong ini, kailangan mameka pang resibo. Resibo. Timoretang maleta boy, siretang laluing walo. Habang halang-halang makirandam ka kita sinabi ng Pepo Sulapo, resibo. Kailangan mag-resibo lang. Ay, ngayon kareng kwentahan ngayon Sister Maria, Estela, resibo. Kailangan. Kailangan resibo, kailangan transparent, accountability. Anya pining Vice President, malilitis siya, bakit? Sapat itang may kamong report, kailangan abayan mong resibo. Mga nyan ngayon pagka-resibo nga, patunayan mo. Kambalan mong dokumento. Mga nyan. Oyan mo naman yung rigong anyara ng Tomas Anya sa benda ng kalupa ng alagad kaya, packaging ginu. Sinabi na mo, resibo. Anya bantay patunayan. Ala naman na resibo. Mga naman paniwala. Ikay naman mo, ring apostol, makanta ikit mita. Maka naman patunayan, patutuan, itang tutuyang ikit ming ginu, mabiya. Pagkasahit lang palto resibo. Alala nga karapat detang abi ng apostol kang Tomas, nangining manya diyang resibo. Alala nga palto. Ang twist na po ng istorya, ang gino mismo, yang pepal to resibo kaya. Nga pong ginuyang pepal to, keng dokumentong na pwedeng tanggihan. Tomas, saning dokumento, saning resibo. Aliwa mo itang pepakit sa arapan da. Nunitang anyara ng Tomas. Hanggang kayakit at ikabit ding taliri ko keng busbus ding pipakwang kayat kintatalindi keng hana. Kung maniwala. At ikapong gino niyang pepakit siya, pepakit flawless. Pepakit ing kayang skin, porcelana ya. Nune peboren ng mitaganda, retang peklat. At chula retang peklat na, ing pipakwan ang po pareng kini. Makanya na nga sabi kan Tomas, kini ka, orene, taran mo rin sugat ko. Sulut may kining taliri ko yung ganing pipakwan yung taliri mo. But ako yung kutang ko, but pepaborin nga pang ginitsula pa rin peklat, no, tenya mo flawless. Lalo na kaya kayo, Kenny, patsi may ka sugat ka, alam mo na mo, makaltoy tang peklat. Lalo na patsi ting pera, unta ka pakitan dermatologist para diskartyan itang peklat mo, mo buring pakit ito. Pero nga pong bala may concern, na kahit ang yang atin yung peklat. At pata pong laben tayo, wala mo, paborin na nga pong ing kayang pamanyambut king kamatayan. Nalako itang kayang pegdalanan, akasakitan. At orering patune, ing tunay ng pigdalanan, kigbekete king yato, retang peklat na. Bangi pakit na kang Tomas, ita sinabi ng ginuko, Diyos ko. Diyos yung makalawad kaya katamon. Diyos yung atsuyaban no, batso-batsawa na katamod, lawen-lawen na kataked. Ali, ngunit tunay yung ing Diyos ang makasamot kaya katamo. Ing Diyos ang makabusal kaya katamo. Ing Diyos ang may sangkot king kabilyan tamo. Nga napin, inako na yung sablang kasakitan.
Inga namang pigdalanan tamo, pigdalanan na naman, pero king pamikasala. Nya, Diyos yang makiabe, king kabilyan tamo. Nung itamo, denasan tayong kasakitan, denasa na naman. Nung itamo, denasan taming sakit, denasa na naman. Nung denasan tayong problema, may problema yan naman. Uy, ning buri ng pakit, na yung Diyos tamo, aliway tang Diyos, bala mo lang pakialam, at papaborin na katamo kini. Ali, Diyos yang makialam, makisangkot, kaya betaya. Anya, o yan yung kapaniwalang tamang yan, king Diyos, o di namong Tomas, mas maging malinoy mo, ang Diyos sa may pakilala kaya katam, kapamilya taning ginutang Yeso Kristo. Diyos yang, o yan, tune, kaya beta mo, through thick and thin. Mo keng saya, lalo na keng lungkot at kasakitan. O ngini, nanong hamon na kaya katamo nini, ining aldo ngay ni, kining experience ng Tomas. Inya pundeng alagad, manaral nala, alaning Ginoo. Siyempre rin tao, manyadla namang resibo. Nanong patunay yu, ing sasabihin yung Yesus mabiyaya. Nanong patunay yu, Yesus ayan, Diyos siya. Oh, nanong resibong binyera. Nanong katunayan ng begutanda. Nanong dokumentong pelad na ka rin tao. Atin ba? Tinla ba certificates? Tinla bang papil-papilan? Ala, ewari. Nanong meging matibe patunay da tungkol keng penaral da. Para rin tao maniwala da. At tunay namang dakala may niwala. Ita pong palagi tang darandaman nga na the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Darandaman niya po ita. Ing kanong dayang tinulo kareng martir amig patutu at may daon kimbera king apo Ginoo iyang bini ng Kristyanismo. Buri na sabihan, marakal lang may niwala ka rin tao, inyang ikit da rin ng Kristyanong manaral tungkol kang Jesus, apetera, dapat silbing mebye. Ila mismo, ela tatakot mate. Ila mismo, ela kukurol king panganib at peligrunan ng biyada, agyang pandak pandala, at ita pamatendala. Nanong at tsokareni, o ba't agyang nanggawan da karela, ere gulutan, at ere payalyan ining panaral ng Jesus. Ing bira mismo, yung meging patunay kanita. At bala mo, hamon niya naman po kaya katamo yan eh. Darakal no po ngayon rin muna mang emaniwala king Diyos. At ang usandang atheist. At the more, ngayon eh, deng tao, ekbana, miyadiwa no kapaniwalan, ita mo bilang Katoliko, bilang Kristiyanong ipanaral tayo nga pong Ginoo, Jesus, nanang patunay taming tutuya, nanang katunayan na sabihan ta ka rin tao, na iyang dahalan, iyang katutuan at iyang biye. Nanong kaya katang sabihan ka rin tao na iyang maniwala tamo kaya nga pong Ginoo, mika mapayapa tang biye tamo at biye alangangga. Siyempre po, kalupad rin apostol, dahil minunang Kristiyanong meging martir, ing biyeta mo, yang meging patutukan yan. Naman, pakit nga pong ginutunggal-tunggal, kalupan ng gawa na kang Tomas, nanayita mo mismo ngayon ing presensya na nga pong Ginoo, king kapamilatan ng pamibiyeta mo. Hanggang bilang Kristiyano, manalakaran tamo king kayapan, manalakaran tamo king katuliran, manalakaran tamo king kalinisan, uling para kaya katamo, partino niti, ing pamipatututa mo, king apong Ginoo. Hapot ing kadua po,
Nang kaya rin masading magpatuto kaya katamo, retang ating pigdalanan. Talaburi rin kasakitan, problema, king biye. Pero nang kaya, nung nilo pa retang ating pigdalanan, ilang matinding magpatuto, king aranasan da tungkol king apong Ginoo. Detang ating peklat king biyeda. Kaya tin lang milabas, ito naman po tawarin, ang kadin lang milabas, mo, tigong kayabe king family and life. Yung lalaki, magtaksilya niyang kaya nakana. Oh. Pero ngayon, peklat siya. Pero patunay ito, king pamikalugod ng may asawa. Pwede mong iwasan, pwede mong ikwento. Huling pikakarine, peklat siya kayong relasyon da. Pero maging kasangkapan niya, bakit makaturuya palalo yung lalaki, kalupan ng lalaki. Deng may asawa, kareng talasawa, tungkol kaniti. Kita pong Biyernes Santo, itang Biyernes Santo, matigong, kasi seven last words sa akin pero kaya ba na po ning adwa, menik ko at sinduke yung pamanalbek yung television, natin mo naman seven last words. At ajak patang kepo yung metong pulis, babae, police woman. Kaya itang metong yang mag-share kitang seven last words. At nung re-recall kayo sinabi na itang yan pisamban. Malambat siyang yan pisamban. Bala mo, the last time I went to the church, bala mo kanya yung kaya na. Bakit tayo na pisamban? Metong yung anak na, meteya pangagad. At as niya kanong kamwaking Diyos. Masakit itang pena na sana. The last time I went to the church, na kanong pisamban. Nung makanano ng, kung niya taluntunan tang, makananang may ulo. Itang akaplas ay ta. Itang sakit ay ta. Pero, kita po nga ita, seven last words. Nung ating matinding magpatuto, king lugod ni nga pong Ginoo, king presensya ni nga pong Ginoo, itang pulis sa ita. Maraguling peklat ng pegdalana na. Pero makanyan man, maging kasangkapan niya ita, para magpatuto ka rin tao, mabing Diyos, tatuwing Diyos, malugod yung Diyos. Karing panawon, atintang pagdalanan, malungkot tamo, makapase ta keng nanumang pagdalanan tamo. Kaya betayang ing Diyos, kakawul, karing problema tamo, karing sakit ning biye, mimiwas, at aliway tang balang malayang pakialam kimbalang metong kaya katamo. Kanya, itamo po, potay kayo mismo, pwede yung dalaking maalaala mo kaya ing biyeyo. Maalaala mo kaya ing biyeyo. Uling keng tindi na ning drama. Apektalanan nyo. At the more na makanya na dangalat challenges, apektalanan tamo, the better itang istorya na ning biyata mo. At karin lalo yung akakit mo apapansin ing presensya ng apong Ginoo keng makanya na istorya. Nya ikayo po nung ating komang pigdalanan pikakarina yan. Na naman ing milabas yo sasalikot yan. Ing apong Ginoo liguran ako keng milabas keng na namang milyari kaya kayo. At orendeng pwedeng maging resibo ng makanano na kong sinalba hinantabayanan at dela alampasan yung sabla midala ko ngayon yung kasalukuyan yung kabilyan. Amen. Amen. Talakad tapo ngayon
King kayang anak, hingid pa bilalag ng degulan ng kayang lugod, kapamilatan ng simbolo ng puso. Samantalang magsadya tamong pakisan metong dala rin kay katang puso kaya, king pamagdaon kaniting sakripisyo ng Eucharistia, manalangin ta kaya para ka rin kay katang pamangailangan, ating pamangailangan ng balayan ng Diyos. Ginong Yesu Kristo, pengako mo, ing kapilan man ating adwa, at lukatang makatipon king lagyo mo, at ikakarin busol da. Datang kabusal mi, ikeng mitipon keti, ban parangalanda ka, king kasantusantusan mong puso. Katman mo ring puso mi, king kekang kanwanan at grasya, at palablaban mula king api, ning kekang lugod. O Dibinong Jesus, Pakiramdaman pakiramdaman mo mula la, at ipagkalob din kayaduanan mi. Ginong Yesu Kristo, sinabi mo, manyawad kayo't mirinan kayo, maninton kayo't manakit kayo, katok kayo't may buklatanan kayo. Ipayabot mo kaya kaming karagdagan na kasalpantayanan, kapaniligan at lugod. Baking manatiling tapat, karing pangako miking binyag, hanggaking kamatayan. O malugod na Jesus, pakiramdaman mo la at ipagkalob din kayaduanan mi. Ginong Yesu Kristo, sinabi mo, humeko ka na ako. Ikong sablang mapagal na't may babayat nan, king kaya kong pupusanan. At ako din akong kapainawan. Lalapit kay ngini kaya kang mong kapanaligan, king ing mapamakalulumong lugod, bawasaning hanggang pusan ding kaladwamit katawan. O magana kang Jesus, pakiramdaman mo la at ipagkalob din kayaduanan mi. Manalayin tamang ini para karing kaya katang intensyon at ding kayaduanan ng balayan ng Diyos. Para King Santo Papa Francisco Leo, Papa Leo Kalabing-apat, karing obispo at pari na nangiyato, at ding sablang anak ng Diyos, manalangin kami keka o Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo'y panalangin. Para King yatong detangan mo, baniligtas, ang kilala rakasana ring sablang tao, at ibuklat ding puso raking lugod mo, manalangin kami keka o Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo'y panalangin mo. Para King Santa Iglesia, asinibul king katalindikingan mo, inyang mete ka king krus, bantayran mo ring sablang tao king dalan, katutuan at biye, manalangin kami keka o Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo'y panalangin mo. Para karing sabla, aking makananumang paralan, atin lang panandaman, ban manakit lang kapasnawan, ding karelang kaladwa at katawan, king mamong lugod, amamali king sagrado mong puso, manalangin kami keka o Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo'y panalangin mo. Para karing sablang at yuketi, amagdulap king dibino mong sawop, king karelang material at espiritual a pamangailangan, manalangin kami keka o Ginoo. Ginong Yesus, pakiramdaman mo'y panalangin mo. Manalangin tamo, Ginong Hesu Kristo, inaos mo kaming makirake, king magitas mong misyon. Palpikasala kaya man, tatanggapan meeting misyon, at babayo king aldoyti, ring pangako mi king binyag. Babayo ming pamagkonsagrami, karing kekeng sarili, king sagrado mong puso. Darami kaya kaming sarili, ring pakamalan mi, ing sablang at suke kami, ing sablang dapat mi, at ing sablaming kasakitan, ban makisan metong king kekang ay ning kapasalamatan, king ipatang at subanwa, at banasiwanda ka king lalong malagol akatapatan. Adwan mi dibino mong pamamilatan, banakamtan nila ring bagay, adwan mi kaniting nobena. Nung ingadwan mi, para king kaligayan ng Diyos, o para king kakayap din kaladwami, ipagkalimuke kaming nanumang kalugod-lugod dili, king dibino mong kayapan. Palalaman mo yung kasalpantayanan mi, at tagkilanding puso mi, ban makibat kaming lugod, king milalablab mong lugod kaya kami. At kalingega-lega ng tao, amangap mo king sagrado mong puso. O puso ning lugod, bibili ming kapanaligan mi keka, mitatakutan kami karing sablang bagay, huyabing sarili ng mingkinan. Dapat manalig kami para karing sablang bagay, ba't king kekang kayapan. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyo na. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Oy paming miglalang, daraon ming kekeng kasiwan, at naming manalangin. Kambilan mo ring kalam, apik kalub mo kaya kami kabang daraon miting sakripisyo ning kapurian, kaniting kapyasa ning apostol mong itomas. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kay kan timur, itas yula ring puso yo. pakatas na la king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat tampon matulit. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing purian at pasalamatan da kang paratit numang karino, o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. Ikay ngalanganggang pastol, aparating mamantabit, dilingab king kekang kawan. Kapamilatan ning apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gawa mong pastol ning kawan, ban makirake, king obra, ning kekang anak. At iba't king kabilyan da karimbanwa, pat numayin da kepang ining kasalukuyan. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel, karing banwa. Dadalit ming kekang ligaya, alantok nang, ngaming babye, kapurian keka. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mo, anti may titipang ambun, kareteng ayin mi. Ban pabanalanal at para kaya kami gawa na lang katawan at dayam, ning ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bayan akusang nubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan at pinuri. Pirasene, dinwang iti, karing disipulo ng anak, kuwanan iti kay ngan at mangan kay kaniti, uling iti kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasbay pepasalamatan at pinuri. Dinwang iti karing disipulo ng anak, kunan iti kay ngan at minum kay kaniti, huling iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin gaganakan mi o mapamakadulungin pa ing kamatayan ating pangasibli ng mebye. Darami kaya kaiting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Kaming ansanang misulusulu king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal akapulungan mong makalaganap kay meto yato. Ban may ganap kinugod, kambe ng Leo, ing papami, at Florentino, ing abispo mi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Gana ka mula naman din kapatad mi, amin na ng pepay nawa, king bihong kapanayan, ing pangasibling mebye, king pakalulu mo, idala mo na din sablang mayang unabigit ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kambe ning wala Virgen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ning esposo na, kambe ring wala apostol, kambe ng Santo Tomas, lalo na, ading sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apo rin at tapaliganda ka sana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenat kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangal at digay kaya kao Diyos, si panglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen. Papamintuking amahin talapangabos at bibugin banal ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. O Diyos, si pamiginuming Yesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakbang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik dan din kasalanan mi. Nanong pansinan mo, ing kasalpatian ing banal kapulungan mo, laimeng pamayapan at bisan metungan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kekan timorin. Di kakapatatangan po, masayatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Cordero de Dios, sa milagro
Ning malugod at maganakata mo Ginoo, ing kordero ning Dios, milalako king kasalanan ning yato, doon tang makasadyan tanggap kaya, ganiting banal ng komunyon. Kinuwig matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga mano mo, tumayap na ako.
Panalangin ng kapasalamatan. Itamongan po. Ginoong Heso Kristo, pasalamatan da ka, kinpamakyabe mo kaya kami ngeni. Pasalamatan da ka, para karing grasang tinggap ming ibat kaya ka. Para karing kalan, ing kaya kang dibinong diye, karing kalagwani. Para king luguding Diyos, akya katangil pa, ading manatili ng kalan ng Espiritu Santo, para karing makapagmula ng regalo, ning pangatyo mo king banal ay Eucharistia. At lalo na para king lugod at king puso mo. At tatay kaya kaming migit, makisan metong kaya ka, at king metong at metong, king kabubusalan ng sagrado mong puso. Puso ng Yesus, may kakalabkab ng orno ning lugod, king kaparang tao. Ituro mo king lugod, king metong at metong, timo ng makanano mo king liguran. Puso ng Yesus, libaning metong atandos, tinanggap kasakitan, ulining ke kaming kasalanan. Patawaran mo kami, king dimot ming kapasalamatan, at pamagpabaya. Puso ng Yesus, mapipabato at mapamakalulu, karing manalig ke ka. kanlungat mitsikanan, king kapagsubukan at aligwat ning biye. Puso ng Yesus, sibol ning biye at kabanalan. Agyagan mo king lumapit kaya ka, at pabanalan mo ring biyemi, king kaya kang grasya. Puso ng Yesus, biyemit pamanyubling biye. King oras ing kamatayan mi, ipayabot mo kaya kami, king grasyang makapakirake, king ligay ning kaya kang pamanyubling mebye, kapamilataning meto nga bayong biye, king alangkupas aligaya karimbanwa. Manalangin tamo. Itamongan po. O banal at alapangabos, kaluguran mo na ring sablang tao, king pasabing sigasig. Nya bilalag mo iti, kapamilataning tanda, ning kerang sugatan na puso. Dakala ring taong mabibye, antimawaring alaka. Dakala pa ring aliwang alang pansin keka. Lilibak keka, pamisasakwil ka ring alituntunan mo. King kaya kaming parokya, king bansami, king kabilugan na yato. Dakala ring Kristiyanong alang malasakit king lugod mo. Karing sarili ming pamilya at king kaya kaming komunidad, marayda ra ka luluguran, ante mo yung pangay tuliran mo. Ginoo, pag nasan ming darinan iti, uling pigkalog mo kaya kami, king grasya nga kilala ra ka at aluguran. Pakamaran da ka, iba't king kabubusalan, ing puso mi, ante mo yung panayan mo. Pusan yung palpigasalang iyato, baging malusog king galame, ning misiko mong katawan, ang maglapo king sinta. Kapamilataning panalangin at sakripisyo, gawa king kapaglarinan, agpang king kagiwan mi, para king dewakan kete king iyato, at para king kailan kapasalamatan ning tao. Yang bagming king dake, bamiyang adawon ing maligayang lahi ring tao, king ipang at subanwa. Iti arapat mi, uling kasan metong dakapilubluban, at makirake king dapat ning biyemo, at king kaya kang tungkol mangabos. Puso ng Yesus, puso ning lugod, palaglaban mo ring puso mi, king sinta mo. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kaniting sakramento, tinggap miyang katawan at daya ng Kristo. Kambi ng Santo Tomas, kikilala na miyang ke kaming Ginoo at Diyos. Apakit misana karing biyemi, ing tunay kasalpantayanan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kaya kayo. At kay kahante mo rin. Bendisyonan na kanin Diyos, sa lubos mayipaya, ing iba, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Bayali ng kaya katang kapag masusyan, o meta ng ini, luguran tayo at siwan ng Diyos, ating kabara tamong tao. Salamat, King Diyos. Kinadit po mag-umpisa tamo king pamaglanyan. Loklok ka pa.
Ning anak, ang po ning banal Espiritu, baka man kong bininyagan, king kakatang panalangin, ning kasalpatian, manigaputa mo, para king balang metong, king Diyos. Tarat pasit lang ang tala, kapamilatan iting banal, pamaglanyam. Ginoo pakalulu, ikabos mo, mula ring sablang, king kaligaligan, Ginoo pakalulu. Di na mong kasngawan, king kasakitan, ding sablang masakit, Ginoo pakalulu. Sa upan mo nga ding sablang makatagulaling, king pamaningat, pamaglingap ka ring masakit, Ginoo pakalulu. Pagkaluman mong biyet, kalusugan, ding kapatid miyo, Ginoo, anong keno mila yatchat, ding gamat, nung kanino mila yatchat, ding gamat ko, king lagyo mo, Ginoo pakalulu. At tahimik mo pong pamag-pray over para kaya kayingan. Pwede na pong magpila, tunggal-tunggal.
Manalangin tamo, talakan tapo. Oy paming at subanwa, kapamilya taniting banala pamaglan niya, pagkalumangkas nga ban, karing-karilang kasakitan, di kaya kami kapatad. Potang daratangano ning takot, pagkalumang siga na lub. Potang darala ng kaligaligan, pagkalumang kapibabatan. Potang masisira la lub, dinan mong kapanayan. At potang magdilidilila, pagkanakamo karela, ing pamanang tabi, ing banal mong balayan. Tiyadon miking kapamilya tanang Yesu Kristong ginumi. At bayo po yung tauling panalangin, kapasalamatan, karing donors tamo for the month of July, Corazon Timpug, Cherry Villavicencio, Anonymous Friend, Emilia Malamarine, Mahiya, Susan Dico Panplaza, at Nilda at Ronnie Sarano. Inginu, mantabi kaya kayo. Pangadyan tayo pa po yung ipami. Tamongan, ipami, siyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kete sulip, antibanwa, ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami, king aldo ngini, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing, mi kasala kaya kami, mo kaya pa isawal kintukso, nanikabos mo kami, king sablang maro. Tingin mo, tabi kaya kayo. At bendisyonan ako ni Diyos, sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yari ni kakatang pamaglanyaw, may tanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, kaya kaingan po.